Ako treba prstom pokazati na karti i reći ovdje su se vodile najveće borbe od početka rata u bivšoj Bosni, onda je to 30 kilometara od Skelana nizvodno niz Drinu, Bratunac. Muslimanske vođe su nanjušile da bi ovdje mogle imati šanse za izlazak na Drinu, pa su hiljade svojih vojnika uputile na ovaj grad i napali sa više strana. Sredinom januara, udrajući svom silinom, stigli su do samih kapija grada i tu stali. Velikom hrabrošću srpski borci branili su svoje položaje. Glavu nisu mogli podići iz rova. Nikad kao protekla 2 meseca nije bilo toliko poginulih i povređenih. Vodile su se i ulične borbe. Muslimani su uzeli važan rudnik, Sase, vodovod u selu Kunjarac, tako da je ovaj grad do pre neki dan bio bez vode za piće, tačnije do prekjuče. Odlučnim protivnapadom muslimanska ofanziva je pre par dana i definitivno slomljena. Ponovo je srpski barjak na Čaušu, brdu sa kojeg se Bratunac kao na dlanu vidi. Ponovo je vodovod u rukama onih kojima je i pripadao. Neprijatelj je oteran i sa Visova Glogove planine. Borbe kakve su vođene oko Bratunca, rekoh, malo gde su zabeležene u ovom bosanskom paklu. Ovi kadrovi koji su obišli i svet, zabeleženi su kod mesta Voljevica, 3 do 4 km od Bratunca. U tim borbama za odbranu ovog grada najviše hrabrosti pokazali su borci specijalne brigade Panter iz Bijeljine, koji su došli da pomognu u odbrani Bratunca. Borbe su se vodile na razdaljini 200 do 300 metara. U danima dok smo beležili ove kadrove, 4 srpska borca su ranjena, 1 teže, 3 lakše. O žestini sukoba govori i ovaj snimak. Snajperski metak završio samo nekoliko metara od srpskih vojnika. Sreće. Već smo odmakli liniju fronta Bratunca na bezbedno ustajanje. Trenutno vraćamo srpska sela koja su u poznatom pokolju nastradala, kao što ste vidjeli u bekstvu muslimani pale srpske kuće, računaju da hoće da se Srbi nemaju gdje vratiti, međutim Srbi će se ipak vratiti na svoje ognjišta i ovo izgraditi, naravno živjeti ponovo koji prije ovdje. Ovo je dosta jaka pucnjava danas. Šta se trenutno dešava ovdje na terenu? Pa trenutno smo u fazi akcije da se vrati vodovod koji je neophodan Bratuncu i mislim da će to u toku dana i sutrašnjih dejstva da bude završeno. Ovdje oslobodili smo Voljevicu i dio Zalužja i idemo prema Bjelovcu. Primetio sam dosta mladih momaka, evo ovdje što idu od kuće do kuće, praktično jedna kuća po kuće se oslobađaju. Pa da, za nama normalno naseljava se stanovništvo, ovo je već bezbedno i sigurno i polako se vraća život na ovo područje. Imate dosta mladih momaka, kako oni sve podnose? Dosta dugo ste već ovdje? Pa mladost je zato da podnese sve i mislim da ćemo dobro vratiti posle. U tom sunčanom danu mogla se zabeležiti samo jedna specifična kiša, kiša metaka. Eto i komandanta brigade kako trčećim korakom, bežeći od te kiše, obilazi borce na prvim linijama. Praktično neprekidno su ova dejstva ovako žestoka. Juče je nešto manje bilo dejstava u odnosu na prethodne dane i današnji dan,
ali to nas nimalo ne zavarava, mi smo u stalnoj spremnosti i spremni smo da branimo slobodu i prostor srpskog naroda i da građanima Bratunca i šire obezbedimo miran i spokojan život. A u samom gradu prividan mir. Samo ko mora je na ulici. Opasnost od granatiranja je velika. U posljednje vrijeme najveći zločin prema civilnom stanovništvu se vrši bombardovanjem grada u vrijeme kada se okuplja najveći broj civila u gradu. U posljednje vrijeme smo imali dijete koje je od 5 godina muško ubijeno u sobi dok se igrali igračkama i djevojčica 12-13 godina. Takvih ranjavanja je bilo i u podne, nekoliko žena je ranjeno u sred dana, isto malo je dalje ovamo, s druge strane pala granata, isto je nanijela nekoliko ranjavanja ženama koje su došle u Crveni krst. I tako ovaj grad, Bratunac, čije je i samo ime asocirano na nešto što označava brata, ostaće u istoriji zabeležen kao jedno od mesta najveće strahote srpskog naroda.